Máquina de selado de lata de nitróxeno semiautomático. Primeiro baleiro, despois nitróxeno e, finalmente, selado. Amplía efectivamente a vida útil do produto, ideal para a industria alimentaria, de bebidas, farmacéutica e doutras industrias. Ao aspirar e encher nitróxeno, a lata e a tapa sepáranse para garantir o efecto do recheo de nitróxeno. O contido de oxígeno residual é inferior ao 3%, aumentando efectivamente a vida útil do produto e mellorando a calidade do produto.